azikwa umva nta jambo na rimwe dore sinimo nta jambo na rimwe icyama ngo wumvire ubuhanuzi bwawe nta jambo na rimwe rizongera kuranzikwa umva shitani yarabishinjirije pe wicana amasezerano ubyina igisirimba wicana amasezerano urashima bitaye byose urategereza uraheba ariko umwuka w'Imana arambwiye ngo akira kwibuka kw'Imana Imana irakwibutsa aho abantu bari barakwibagiwe. Oh haleluya Yesu Mana tuje imbere yawe tuje kuvuga imirimo yawe ukora Shuti zagusengarwa abari ku migabane itandukanye y'isi tubahaye ikaze ndabizi ko gusengarwa muyikurikira muri benshi inshuti zanjye ziri muri Amerika ndazishuhuje abari mu Faransa ndabashuhuje abari muri Canada namwe ndabashuhuje ndavuze ngo Imana ibaho umugisha abari mu Birigi ndavuze ngo Imana umugisha abanyarwanda mwese mudukunda abadusengera tugira inama ndavuze ngo Imana ibaho umugisha ndazi ko mukunda gusengerwa ndabizi ko mudukunda muradusengera Imana ibaho umugisha ndashaka ko tuganira ijambo ry'Imana turaza gusanga muri Ezekiyeli ibice byaho 12 turaza gusoma ku murongo waho wa 28 ariko nanone n'ubutumwa nabwo bufate mu indirimbo ngiye kukuririmbira hari inkuru zizima nikuzaniye hari inkuru idasanzwe inkuru ije guhumuriza umutima wawe hari inkuru Imana ikuzaniye ndumva inkuru ujya inkuru ziratandukanye hari inkuru nyinshi wagiye wumva zikagenda ziguca intege ariko Imana ikuzaniye inkuru ivuguruza inkuru mbi ku buzima bwawe mwana w'Imana komera ntabwo wavukiye guhora ubabaye hoya ntabwo wavukiye guhora useba hoya reka mwana w'Imana komera talajala bole kosidi mando ijuru habaye inama ku buzima bwawe buzarenganurwe ku munsi w'umubabaro mwana w'Imana komera umva hari iminsi baguhaye y'ubuzima bwawe baravuga ngo bube burangiye bibagirwa ko Imana yakuvuzeho hari n'amatangazo menshi yamanitse bifuza ko wakibagirana mwana w'Imana
komera banishimye. Hari inkuru nziza nkuzaniye ikuraho inkuru y'abarozi, inkuru ikubwira ati komera wikuka umutima. Iyo avuganye nawe burya niyo kwizerwa. Iyo avuganye nawe burya niyo kwiringirwa. Rajaboria. Iyo avuganye nawe burya niyo gutaramirwa. Iyo avuganye nawe izabana nawe no mu bitaro. Iyo avuganye nawe cyagiye izabana nawe imiryango idahari. Iyo avuganye nawe izabana nawe nubwo ubona bikomeye. Iyo avuganye nawe izabana nawe no muri ako kazi. Akiri inkuru ni yawe. Inshuti zagusengarwa, ndagira ngo wakire iyi nkuru kuko ni yawe. Reka dusome ijambo ry'Imana. Tuwavuganye n'Imana, ni hari ikintu Imana yakubwiye ugejeje uyu munsi uriho. Ndagira ngo nkwibutse ko hari ikintu wavuganye n'Imana. Uvugana n'Imana, nta muntu wari uhari, abagome ntibari bahari, n'abarozi ntibari bahari, bakubona ugenda ariko hari amakuru ubitse. Hanyuma nari mwuzaniye inkuru ikubwira ngo ije kuvuguruza inkuru Imana ikuzaniye, ije kuvuguruza izindi nkuru zari ziri ku buzima bwawe kandi zari zihari, ariko Yesu arazivuguruje. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Ezekiyeli ibice 12 ku murongo wa 28. Haranditse ngo nuko rero ubabwire uti uku niko Umwami Uwiteka avuga ngo amagambo yanjye yose nta na rimwe rizongera kuranzikwa, ahubwo ijambo nzavuga rizasohora, niko Umwami Uwiteka avuga. Ijambo, uku niko Umwami Uwiteka avugana nawe. Uku niko Umwami Uwiteka avugana nawe mama. Hari inkuru nyinshi wagiye wumva, hari ibintu byinshi wabyiwe byaranzikwa birasinzira, urabitegereza uraheba, wategereza akazi uragaheba, wategereza amafaranga urayaheba, wategereza amashuri urayaheba, wategereza mariage urayiheba. Hari ibintu byinshi wategereje, waranditse amajenda yarashaje. Iyo wanditseho bwa mbere ntiwamenya aho wayijugunye, wanditse iya gatatu ntuzi aho wayitaye, waranarambiwe. Ariko umva uko Umwuka w'Imana numye ngo nkubwire, wowe unkurikiye, umva uko Uwiteka avugana nawe. Umva, nta jambo na rimwe Umwami Imana agiye kujya avugana nawe ngo ritinde, ngo riranzikwe guhera uyu munsi. Wabyiwe byinshi biranigwa, wabyiwe byinshi birageragezwa, ariko uyu munsi ndagira ngo ubwire ngo nta jambo na rimwe rizongera kuranzikwa. Hari igihe umuntu abika amasezerano, mw'abantu b'Imana, umuntu akabika amasezerano akayahunika, none ukabibaza ese amasezerano azasohora narapfuye cyangwa.
ariko ndi gusenga umukwe Imana yambwiye ngo nze mubwire ngo kwihangana kwawe, guca bugufi kwawe, gutegereza kwawe biguhesheje kwinjira mu masezerano yawe. Kwihangana hari benshi babirambitse, hari benshi babivuyemo, hari abakobwa babivuyemo, hari abasore babivuyemo, hari abantu baretse ibintu by'Imana barabihaga, barabivamo, barabisenga bati banza ati yavuye nanjye kanirwanirire nicira inzira. Deko enemandola. Hari ababivuyemo baravuga ngo reka nicira inzira, ndabona iby'Imana yambwiye bitazasora. Umva, ijambo Imana ivuganye nawe rigomba gusohora ku buzima bwawe. Imana ishimwe. Nta jambo na rimwe rizongera kuranzikwa. Reka mbabwire imvugo y'Imana. Imana ishaka kubwira ibizatinda, ishaka kubwira ibizasohora vuba, ishaka kubwira ibigukomeza, ishaka no kubwira ibita bisohora aka kanya. Ndimo ndavuga n'abantu bashaka ko Imana ibatabara aka kanya. Ndimo ndavuga n'abantu bamaze imisabye Imana ngo turambiwe igisuzuguriro. Ndimo ndavuga n'abantu bamaze iminsi baryama ngo Uwiteka we, turambiwe agasuzuguro k'abadayimoni, turambiwe imigambi y'abarozi, turambiwe imbaraga z'abakonikoni, turambiwe uruzerero, turambiwe za karande, turambiwe ibitutsi. Ndavugana n'abantu remene kose bamaze iminsi babwira Imana ngo Mana ndabirambiwe. Bamaze iminsi babwira Imana, hari ukubwira Imana umuntu ari mu maganya, hari ukubwira Imana umuntu ari kwituka, hari no kubwira Imana umuntu ahagaze mu kwizera akavuga ngo ibi ndabirambiwe. Ibyo nabwiwe n'abantu b'ibinyoma, ndabirambiwe. Imana ishimwe, ibyo nabwiwe. Hari inkuru mbi wagiye wumva ku buzima bwawe. Wajya kwa muganga bakakubwira, hari umubyeyi mperuka gusengera, agiye kwa muganga baramubwira ngo azabyara nyuma y'imyaka 40. Iyo ni inkuru ibabaje, ariko Yesu ageze n'inkuru nziza ku buzima bw'umuntu, inkuru mbi ikakuvaho. Deko enemandora. Urimo urareba ukabona imyaka yakujyanye, urimo urareba ukabona ibintu birakaze, urimo urareba ukabona akazi biragoye, urimo urareba ukabona urugo rwanze, urimo umva. Uko niko Uwiteka Imana ivuganye nawe wowe unkurikiye. Nta jambo na rimwe Uwiteka akubwiye rizongera kuranzikwa. Umva, nta jambo na rimwe danisinimo, nta jambo na rimwe icyama ngo wumve ubuhanuzi bwawe, nta jambo na rimwe rizongera kuranzikwa. Umva, shitani yarabishinjirije pe. Wicana amasezerano by'igisirimba, wicana amasezerano, urashima bitaye byose, urategereza, uraheba. Ariko umwuka w'Imana arambye ngo akira kwibuka kw'Imana. Imana irakwibutsa aho abantu bari barakwibagiwe. Iyo uziko Imana ikwibutse ikabigukuyeho urupfu ku buzima bwawe, uziko Imana ikwibutse ikabikuvanyaho igikomere umaranye iminsi ufite, uziko Imana ikwibutse ikabikuvanyaho uruzerero umaze iminsi ufite. Nowibwira ko ndimo ndikubwira, ndimo ndahanura ubuzima bwawe, ndimo ndahanura amateka yawe mabi agomba kukuvaho. Ene wazini mando, uziko Imana ikuvanyeho amarozi batongereye uzabwe mu bitaro. Ntabwo abantu bose bapfa igihe kiba cyageze, hari abo shitani yiba. Ariko Imana ivuganye nawe ngo nta jambo na rimwe, nta jambo na rimwe rizongera kuranzikwa, rizongera gusinzira. Ndagira ngo ufatanye nanjye mu gusenga muri kano kanya.
wapfukama wahagarara. Reka nkubwire, nta jambo na rimwe rizongera kuranzirwa. Ntabwo nigeze ninjira mu mateka ya Ezekiyeli. Ezekiyeli murabizi ko Imana yamutumye guhanura amagufa yumye ari mu kibaya. Arahanura amagufa yaratatanye, arongera arahura, arihuza. Buri gufa rigahamagara irindi, rigahamagara irindi, ryo kugugura, iryo kwino, iryo ku rutugu, iryo mu nkokora. Amagufa yose agenda aza yirukanka arahura. Amaze guhura, Imana ngo ngera uhanura, arahanura. Amagufa araterana. Imana njya ngo ongera uhanure Ezekiyeli, arongera ahanura. Amagufa ahinduka imirambo. Ongera uhanure, kandi arongera ahanura. Siho nshaka kuvuga, kuko ni ubuhanuzi nshaka kubwira. Ndashaka kuvuga ngo nta jambo na rimwe Ezekiyeli yumvaga yuko iby'Imana biratinda, ako kanya abona Imana ibishyize mu bikorwa. Ikimana ivuye none aha ngaha, ako gahinda Imana yambwiye ngo ako gahinda ufite umaze iminsi urarana, Imana irakaguhosheshe. Dekosi Imana, urwo ruzerero umaze iminsi ufite, Imana iraruhagaritse. Izo manza zabaye nk'umuravumba ku buzima bwawe, Imana ije kuziburana. Imanza zarakuriye, urabihirwa, ugira ahantu wumva rwose umutwe ukuriye, utacyumva no kuba mu imanza. Yesu aze kuziburana. Ibyo byangombwa washatse ukenda kurwara umutwe ushakisha byaranze, Yesu aguciriye inzira. Dekota mandola, niwe sini mandola bona. Eraguriwe kubw'umugambi w'Imana, ntabwo uri kubw'imbaraga z'abantu, uri kubw'umugambi w'Imana, kandi uri igishoro cy'Imana. Uri kugira ngo uzabere umugisha itorero aho usengera. Uri kugira ngo uzabere umugisha igihugu cyawe. Uri kugira ngo uzabere umugisha umuryango wawe. Rero ibintu bikwirukankaho nibishaka bituze, kuko Imana irabihagurukiye. Ndabona marayika w'Imana afite inkoni nini cyane, ahagurikiye imbaraga ziri kukwirukanka. Izo mbaraga ziri kwiruka ku bana bawe, izo mbaraga zimaze imyaka zikwirukankaho. Hari marayika uzihagurukiye kugira ngo azimire bwunguri. Tawindi mandora, izo mbaraga ziri kukwirukankaho, izo mbaraga ziguteza uruzerero. Wagize uruzerero uri muri Afurika, ugeze no hanze naho, ugeze n'i Burayi naho uri mu ruzerero. Kwa jina la Yesu. Ntabwo bigeze bakureka. Wagiye umeze nk'umuntu uhunze abarozi, uravuga ngo reka nigire hanze byibuze akenge karamone. Naho uri mu ruzerero. Yesu avanye iruzerero ku buzima bwawe, acira gutabarwa n'Imana, kuko nawe ndi wagutabara. Lopele sini mandola. Umva wamurikiye w'imfubyi, wamurikiye umupfakazi, Imana ivuganye nawe ko ari Imana yomora, ari Imana ikurwanirira, ari Imana yagutuza. Umva usuzugura abadayimoni. Bwira shitani ngo, shitani, nabonye Imana intungira abana, nabonye Imana intungisha amana. Yanabaye cyagiye ikangura muri bwa buzima, na n'uyu mwanya iracyari kumwe nanjye kugira ngo indure amateka y'ubuzima bwanjye. Dewene sinimo, ubwo rusaku rurahita rugenda. Izo mbaraga zikurwanya zirahita zihagarara. Hari umuntu Imana ikije mu nda, hari umuntu Imana ikije urwaye bukomeye. Ene wasika mandorayi, ndagira ngo dusenge. Ngo abademoni baravuze ngo bazahora batoba ubukwe bwawe, babwice buri munsi babwice. Oya, Imana ikora amakwe. Imana igikora amakwe. Imana igitanga amazu. Reka mbabwire ikintu gikomeye. Ibintu byose Imana ibiduha ari nk'inyongera, ibiduha kugira ngo tuzabone ijuru. Ni nayo mpamvu abarozi ntibafite uburenganzira bwo kubikwambura, kuko Imana ibiduha kugira ngo bidusunike muri urugendo rwo kujya mu ijuru. Ntabwo bafite uburenganzira. Imana irukanye umudayimoni rudindiza ku buzima bwawe. Mbega umusore wadindiye, Imana igutabara, Imana ikurengera, Imana ikurwanirira, Imana igutsindira ibigeragezo, Imana igusora. Ene wataya sini mandura. Ndagira ngo dusenge. Ufite kwizera kwawe,
zamura ukwizera dusenge. Zamura ukwizera kwawe, uzamura ukwizera kwawe dusenge. Uri Imana y'amasezerano, uri Imana ikiza ikimwaro, uri Imana ikuraho uruzerero. Lele pango ya sini Imana walegoya abantu. Uri Imana ituma batwita ikanatuma banabyara. Uri Imana ikuraho inzingo, uri Imana ikuraho amatangazo mabi. Uri Imana na wada wene kosi ni mandora. Uri Imana ikuraho impfu, uri Imana ikuraho diabete, uri Imana ibyimbura abantu umuntu yarabyinduka mu byimbura akabyibuka. Uri Imana ikuraho za karande, uri Imana ikiza uburwayi bw'umugongo. Uri Imana waza mandora. Ndategetse ngo uko kuguru gukire, uwo mutwe nukire, mu nda nihakire. Lewe zene mandora. Uri Imana irwanira abera abantu. Uri Imana, uri Kristo, uri umutabazi. Lewa kosi ni mandora. Uri Imana ikuraho ikimwaro, uri Imana yishyura amadeni. Uri Imana nta jambo na rimwe rigomba kuranzikwa. Imbaraga z'abadayimoni zari ziri imbere y'abana b'Imana, ndavuze ngo niziveho mu izina rya Yesu. Imbaraga z'abakonikoni zari zarafashe abantu b'abakobwa zikababuza ubwenge, zikabuza amahoro, zirekure. Dekosinimo, ndatangaza ubuzima bwawe mwana n'umukobwa ngo iki gisuyo cy'abadayimoni cyagufashe kikuveho mu izina rya Yesu. Nirukanye umuro ku buzima bwawe, ndasengera umupapa. Nirukanye uruzerero, nirukanye inyatsi, nirukanye imanza. Uwiteka nane wasika mandone boni ya manadre. Uri Imana, uri Umwami wacu Yesu Kristo. Gushimiye kuri Imana ikuyeho igisuzuguriro ku babyeyi. Uri Imana ihagarika impfu zitunguranye mu miryango. Uri Imana izuru byari byapfuye bikazuka. Uri Imana niwaza kwasinimo. Ngushimiye ko imbaraga z'inzingo ugicagaguye ku buzima bwawe. Niwaza kita mandonani. Uri Imana, hari abantu nyirati bateze ibiganza barindiriye ko washyira umugisha mu biganza byabo, ugashyira amafaranga mu biganza byabo. Ureba ngo yasinimo niba akire gukura Imana itanga. Iyo watanze nta muntu wambura uwawanyu. Ewa kosini mandonani, lewa veni ya mandonani, ni kosika mandonani bori yafa. Gushimiye kuri Imana ikiza umuntu uburwayi bw'umutwe. Gushimiye kuri Imana na kanseri urayikiza, ibisazi urabikiza, ibibyimba urabikiza, ubugumba urabukiza. Utanga amahoro, uzura ibyapfuye, ushyiraho umuntu akabaho. Neweza mandona ibitabo by'abantu bavane manditara bari baragutanze uzahore mu ruzerero, uzasazira mu ruzerero. Uwiteka avuganye nawe kakakanya. Imana ikuruye umutima, nawe ugiye kubona ibitotsi. Wari warabuze ibitotsi, ariko Imana iguhaye ibitotsi. Mwami Yesu Kristo, urakoze kutabaya abantu bawe, urakoze kubarengeye, urakoze kuri Imana ikuye urubwa ugashyira amashimwe. Urakoze ko nta jambo na rimwe ujya ngo rihere mu izina rya Kristo wa Nazareti. Amen. Imana ibaho umugisha, Imana ibagereza shize umusaraba. Nta jambo na rimwe Imana ivuga ngo byongeye kuranzika ku buzima bwawe. Bye bye.